Požar v bolnišnici je izbruhnil zgodaj zjutraj, ko je bilo v bolnišnici več kot 200 pacientov in članov bolnišničnega osebja. 보시는 바와 같이 오늘 화재는 07시 35분에 세종병원 1층 응급실에서 화재가 최초에 발생한 것으로 저희들이 확인하였습니다. Samo hitremu in odločnemu odzivu gasilcev, ki so se več ur borili z ognjenimi zublji, gre zahvala, da požar ni zahteval še več žrtev. 그리고 1층에서 2층으로 화재가 확산되는 것을 초기에 소방력에 의해서 저지를 했습니다. 그와 같은 관계로 2층, 3층, 4층, 5층으로 화재가 확산되는 것은 저희 소방력에 의해서 저지를 했습니다. Prve ugotovitve kažejo, da je večina žrtev umrla zaradi zadušitve. V požaru so umrli tudi zdravniki in 2 medicinski sestri. Na tragedijo so se že odzvali v uradu južnokorejskega predsednika. 추가적인 피해가 발생하지 않도록 구조된 인원에 대해 필요한 의료 조치를 취하여 추가 사망자 발생을 최소화하도록 만전을 기할 것. Vzrok za požar zaenkrat še ni znan. Lokalne oblasti poročajo, da je bila glavna bolnišnična stavba brez samodejnih gasilnih sistemov. Ker so bili pacienti večinoma starejši, niso uspeli pravočasno zbežati. 화재 원인을 정확히 파악하고 복합 건물에 대한 화재 재발 방지 대책을 마련하며 이번 화재로 인한 인명 및 재산 피해의 조기 수습을 위하여 범정부 차원의 역량을 총결집하여 지원 대책을 마련할 것을 지시했습니다. Trenutna zakonodaja v Južni Koreji sicer ne predpisuje avtomatskih sistemov gašenja. Ti naj bi v večini zdravstvenih in negovalnih ustanov postali obvezni 30. junija letos.